siyabonga abantu bedla media sicela ukuthi subscribe and follow and comment. Okay, and ningakhohlwa ukusubscribe manibukela ivideo niphinde ni like niqhubeke njalo nisifollow. Angilithathe leli thuba ngibingelele ababukeli nabathandi bedla media namhlanje mfakazi. Siyabonga ke kubabukeli bedla media. Siyabacelela ukuthi ke idla media ayiqhubeke ithuthuke. Bafowethu siyacela ukuthi ni like ningabuki nje kuphela. Makwenzeka kufika ithuba lokuthi kuvela iadvert while usabuka ibuke leyo advert leyo izokwenza ukuthi abafowethu bethuthuke yenza ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili ungashoni phansi. Sithi phambili ngedla media aqhubeka kanjalo. Siyabonga kakhulu. Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu yakithi iqembu lamaNazaretha. Konje isabatha laseMinso ibhathela umshumayeli ukhuzwayo wakhona lapha ekhaya inkosi ibusisa. Sabatha mini sabatha mayibenhle ngomangcwele sandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha sihlabelelo senkumbuzo izizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu Banja lenkosi masikuqe standards amen. Dalwe izinto zonke. Ngekhetha inkosi yobuhle bamaNazaretha. Baba ongcwele wena Nkosi wangazi ungakangidali nesivumelwano Nkosi owasakhana ubaba mkhulu saziwayo uwe nabo wabona abazange bangitshele ukuthi bakha sivumelwano sini nawe Nkosi yamakhosi akukho ukwazi akukho ukuqonda
awukho ukuhlakanipha Nkosi phambi kobuso bakho. Wena ubona ejuleni kwenhliziyo yomuntu. Wena ubona icabangweni kwengqondo yomuntu. Namhlanje Nkosi kuthande wena. Uthi noma nginezono Nkosi. Kodwa uthanda uba ngime phambi kwakho. Ngime Nkosi kwihamende yakho engcwele yasezulwini. Ngiyacela ke Nkosi. Uba ngikhumbule ngoba impela isivumelwano owasakha nabazali bami kangisazi. Namzukwane uthuma ubaba ongizalayo. Umethe umzimba wenkosi ilanga wakhe lomkhuba Nkosi. Ngoba kulelizwe lakithi. Angazi ubhala incwadi ethi. Kodwa ngelinye ilanga umhlangano waphuma emzini wasePhakameni. Uya entabeni engcwele enhlangakazi. Wafike wadundubala phezulu kwentaba. Wasehleleka konke. Kuthe ngesikhathi kuphuma izwi lithi izwi lenkosi abantu abakha amadokodo. Ngaso sosikhathi kwasekuthiwa inkosi ifuna umfana kakhuzwayo emaqadini aphuthume kuyona. Kwakubaba ongizalayo. Ngaleyo ngazi Nkosi wawufuna ukuthini kuye. Kodwa ubaba wakhuphuka wathi mayifika phambi kobuso bakho Jehova. Wayekethu ubaba mayikhuluma le ndaba ayikhulume njengoba ngizoyisho. Uthi ngafika enkosini. Yayisithi mfana kakhuzwayo kunento yami esalile ePhakameni ngesikhathi umhlangano uphuma. Cela ungisize ungiphuthumele ePhakameni ungilandele yona. Baba wayezobuyela ePhakameni ngenyawo abantwana basezulwini. Wayengeke agibele kwangekho moto ayizogibela. Wahamba ubaba mawubheka vamisa ikhathi ke kwakhe ngaza amadoda inhlangano ilende lapha mhlambe ngawo 10 past 10. Mhlambe kwako 12 kwako 1 kangazi. Wasuka ubaba ongizala wabuya wezePhakameni ngenyawo. Uthi baba ngahamba. Ngaze ngafika uthi ePhakameni ngafika ngekhathi zo4. Uri ngafika ngaya endlini yenkosazana kwaXhosa kunkosazana uSibanibani osele ePhakameni uyobe sevula endlini yami ekhipha leyo nto. Uthi wayikhipha leyo nto inkosi uthi ungasengijika sengibuya ngiphindela emzini wasehlangakazi. Nkosi kangazi ufuna ukuthini kuyena. Ubaba waphindela enhlangakazi ngalo lelo langa. Ngenyawo. Uthi wathi mayehlela eqeda ukudlula kwamngade eshona phansi la kade bekhona inkatha kuqala eyoshona esivivaneni uthi ilanga laselilokoza esebuya. Uthi ngahamba ngibheke emzini wasehlakazi uthi ngathi ngiphezulu sengibuka umfula phansi uthi kwase kuyahlwa. Uri ngahamba ngadundubala emaseleni ngathi mangifika emaseleni ngase ngibona sekulate sekuze kwahlwa ngeke ngisaya phezulu uri ngase ngiye insizweni esasihamba nazo ase ngiye eDokodweni uri ngafica abantu belele kwinqaba kukwangekho nawethu egcekeni uri ngathi ngiyabavusa ngathi hawu ngalala ngalesikhathi bathi uyabona isikhathini wathi uyabheka wathola 1 Ntathakusa. Nkosi wambamba ilanga baba ngizala. Kodwa uyayazi Nkosi incwadi oyibhala ngayo. Yavama ke umbhalo wencwadi angayifundi. Ifundwe abazoyithenga seyibhalile. Ngiyacela Nkosi ningehluleke ukufunda incwadi oyakha isivumelwano osakha nobaba ongizalayo. Isivumelwano osakhile nobaba mkhulu ozala baba. Ngoba nokuzalwa kwami ngangikwazi Nkosi. Ngizwe uma usizalayo eshuthi ngonyaka izoshada ngawe eParadise emzini wasePhakameni wagula kakhulu. Kodwa Nkosi uyakwazi wombuyisela khona ngoba wayesehambile emhlabeni. Uthi
uthi amakhosazane ababehlala nawo ayilokeke enkosini eyombika baba sizobika intombazana kwaNgcobo konkosi emaqadini iyagula wayephethwe wamathansela ungamuva umphathwa wamathansela uthi evele inkosi ifika ithi inkosi ngibusise uthi kwama wama wazafika la ubonala khona uyahamba lo muntu emhlabeni uthi ngase ngiphethuka imbambo uthi ngangakudla ukudla uthi wangangena ngisha amanzi Nkosi uyasazi kulwa noSaka uthi kwathi ngelilanga wase kusuka uanti owayephethe amakhosazana lesosikhathi uanti Ngema kwazwa kakhulu ukuthi uAnti Mamashi wathumela ebukhosini wathambani unyeko nkosini yotshela ubaba nonina walengane izofa ifelela enhlanganweni bazoyibika bona mhlawumbe uNkulunkulu uzobaphendula makubika bona wasuka umkhulu umbunda nokhulu intombi kaKhumalo bayiphakamile kodwa la Nkosi wakho msakhona ngoba uthi ngase ngithi mangilele ngizibone ngeqe ekhaya ngigijima ngithi mase ngizongena emathuneni omndeni wakithi uma ngimemeze bese ngiyabuya Tinsuku zami zaseyiphelile kodwa Nkosi wathi mayifika ukhulume nomkhulu wayisebuza wathi uNkulunkulu wathi Nkosi wombethe umzimba wala wathi iphethwe yini ingane umkhulu wayemsaba kakhulu shem kwavele kwashobana ulimi wasethi khuluma nkosikazi yahamba lengane wasethi baba uphethwe amathansela Nkosi wagila imkhuba yasezulwini wadonsa iphepha wayesethi ubani igama lakhe wathi ufikile ePingcobo wawusulibhala phansi wayeseligoqa walifaka ephaketheni lebhantshi ngaphakathi wathi kulungile sesomlanda ngeke safa amen Nkosi uyakwazi ukwenza cela ukudlula Nkosi engomeni amakhulu amabili amashumi amathathu nane lawo Nkosi oyongiphawu wena ufanele ukubo ezulwini
isiyangiselwa itiye yabe inkosi seyithuma ibiza ingane ithambize uAntungema lapha eSipholi wayesebizwa uAntungema eSipholi yayisimnika inkosi ngenkomishi ayizophuza yona yathi thatha leli tiye uye eSipholi bese le ntombazana ke msemaqadini uthi ayiphuze leli tiye iliphuze ngale nkomishi yami Nkosi wawusazulwa nosakha ngangingekho uthi uma waqhamuka ngemeliphethe letiye liphethe ngesoso wathi nkosazana uthi obaba phuza letiye ulinceke uzuqeda uthi wayehamba edla iorange unathi awu anti kodwa yazi akuvumi ukuthi wathi phuza letiye uthi ngalincenga uthi kwawetiye libomvu lingenalo ubisi Tingaliphuza letiye uthi ngihlale nethama emlonyeni ngincenga ukuthi lehle uthi lehle kancane tingaze ngaliqeda Tingathi mangiliqeda uthi wayesewani ngemehle phula imicembili oringathawu salusudla nalo oringathawu kodwa anti usuyangibulala naletiye ngibona wathi awusaluswenzela mina uthi ngayithatha le miki nomuntu engikhuluma nawo la endlini uma wamkhona la nje khuluma ngane kwami uthi ngayithatha le miki orange uthi ngawudla uthi ngawuhlafuna isikhathi eside uthi wayengimela wayesithi gwinya wathi gwinya nkosazana wathi gwinya ntombi uthi ngagwinya uthi ngathi mangugwinya uthi wathi bhodlo ngaleso sikhathi wehla nako konke uthi ngasinda ngaleso sikhathi Nkosi wena kuphela wazi ukuthi wawenzani kodwa inkinga mase siguqile phambi kwakho Jehova siba nencaki ukuthi uNkulunkulu wayedaliwe ukuthi kabonwa ngamehlo umoya oyingcwele kodwa kuzaphelele fanele ahlale esikwini esiwumuntu bese sikala thina sithi kuyefana sesihlukile nami ngakwenza lokho sengihlukile bese sibika Nkosi ilanga libalele mini sithi ka uyena uNkulunkulu inganawo umuntu udla inkomo yasho njalo ngendoda yazi manje ngimkhonza uNkulunkulu odla inkomo angazi yokhonza odlana angazi izokhonza odlana manje ngamkhonza odla inkomo mhlawumbe uzokhonza odla ilayisi kodwa indaba iphelele silapha phambi kaNkulunkulu Amen. Ithi intombazane wakhuluma indoda la ethempelini indoda inkonzo siyabili Uri wafika inkosazane intombazane untombazane entethelelo yafika nomngane wayo la esontweni basebenza ndawonye base bekhuluma wemngane wami ngelilanga uba ungivashele phela enkonzweni wayeseya lo wakithi enkonzweni nomngane wakhe kwakuhle kwaphela waseba ithuba lokuthi nomngane wakhe eze la ekhaya wafika kuyiminyanga kaJuly konzo yayiphezulu sihlaleni inkosi wawubizwa ukuthi uthingo lenkosazana kodwa inkosi wagila umkhuba wasezulwini ongasivuleli wona ngomzuzu nesikhathi yathi mayifika le ntombazane yayisithi hawu ngani wami kwenziwa yini awungitshela wena uphethe ngube mhlophe ngizobona kanjani wabonga ndabula indima faye ngube mhlophe ngingene kanjani nangingenayo yayisithi ngani ayingena akunanto wathi ayingeke ngingene ongcono ngizohlala phandle zidayisaphi nami ngithenge yami wathi hayi awuyithengi wena lolunga lebandla wathi ongcono ngizohlala ngaphandle wathi uzolahleka abantu baningi kuyalahlekelwana wasethi hayi ngishiya la isangweni uyophuma ngale sango ngifica ngilindela yayisihlala lengane wayisengena lo kanti uNkulunkulu ufuna ukubhala incwadi ithi le ntombazane wangena uJehova wahalelisa isihlahla wahalisa utshani wayeseyaba inkonzo ithi yayisiqala le ndoda yafunda yahlabelela yayisifika kukholola inabashiwoyo abayinkinga ithi kontenisho kanye kanye bekuthiwa makube njalo makube ludumo
emhlabeni nakweliphezulu. Dumisa uJehova, amen. Isikele ngane ngaleso sikhathi ithi ngibone lisukuma itempeli likhuphukile lahamba kusala umgodi lana. Uthi inhliziyo yami ibuhlungu ngoba kuney'ngane kunabantu bebefika inkosi engenile bengize ngibabuthi hayibo nakho phose emgodini awubonini uthi basho phakathi emgodini. Uthi inkonzo beyisha phezulu emazulwini uthi zeyabuya ngesikhathi obeyiphethe esebuyisela ehlala sebukhosi esethi uNkulunkulu ingoma soyihlatshelwa usibanibani uthi laselibuya ithempeli lasehlala lithi cha baba Nkosi sisezulwini. Engathi ufika late akubusisekile nokuthi ithempeli mayikhala zikho luhlale phandle kangathi akubusisekile. Wanje uhleli phandle inkonzo kayikho la. uNkulunkulu wayibhala incwadi yakhe. Uke wathi umfowethu bekhuluma ekseni wathi abantu bala eduze eThekwini uShemba bambona. Abantu abambona uNkulunkulu. uNkulunkulu kavami ukuduma ezweni lakubo. Izinsizwa yaseGoli kulezi insizwa elando baba eyisebenza umuzi noNkulunkulu. Yayabiwa inkonzo khona la endlini la ngiguqa. Lensizwa yasePitoli ithi safika ethempelini ekseni size enkonzweni yeSabatha kithi ethempelini lakithi ePitoli. Uthi sathi masifika safica insizwa yayinde ithe uqhunqa kakhudlwana ngebala ubotha ke insizwa yanganeno. Uthi sabe sesifika lensizwa sesesibingelela yayisiphendula ngesingisi ngoba yangazazi Zulu yathi actually I am a Congolese yathi ngiqhamuka ezweni laseCongo. Uma seyinikwa ithuba ithi lensizwa ngonyaka ka-2001 ithi ngifundela iziqu zami e-University yase-Switzerland kude endlela isimanga. Lensizwa ithi ngaseneminyaka emithathu lishadiselwe kodwa abantwana angabatholi kumakhodi wami. Ithi ngathi ngilele ezindlini zase-University uthi kwase kufika iphupho ngabona indoda ebusuku ifika kimi ule ndoda uthi yinhle iyamoyizela yayisifika yathi abantwana abatholi yathi abantwana base-South Africa uNkulunkulu wakho uyomfica eSouth Africa. Amen. Uthi yathi mayiflathe le ndoda uthi emahlombe ayibhaliwe kubhala ukuthi Shembe. Ulwandle lubusuku obili obuthathu uthi yabuya le ndoda. Uwaphinda kwaze obuthathu uthi abana luthi yazi yabuya kathathu. Akukholwa kwethu
ndoda wathi makufika ibreak kuvalwa ikole for i-off season ngase ngibuyele ekhaya ezweni laseKongo ngase ngifika ngimbikela umakhothi wami nabazali bamthayi bonginenkinga la kunendoda engithi mangilele seyiziyafika kathathu ithi mntanami uNkulunkulu wabantu utholakala eSouth Africa ithi woza yimi engizomnika abantwana uthi kodwa mayeflatela ibhala ukuthi Shembe emhlanje babehluphekile abantu bathi abazali bayo kulungile mfana sizohamba ithi ngihamba nobaba ithi ngihamba noma uthi sagibela ibhanoyi zehle airport eGoli sabuza zathi utholakala lapha Shembe bathi hambani kwaZulu Natal uthi sabamba ibhanoyi eLeon Natal 2001 uthi sathi masifika sibuze eThekwini kwathiwa thatha lamatekisi ayonanda uthi kwakuJuly uthi sayigibele etekisi kwathiwa kunamatekisi ayi-10 uthi basihlenga kahle abantu baseThekwini basifaka etekisini uthi hamba letekisi ihlelo dasehle esangweni lalo wamuzi uthi sayafika siphambana abantu ukunyathelana ithi sabe sesiya ngathi mangifika uthi safika le ndoda ayinikelisa uthi ngathi mangiphamisa amehlo ngathi ngisho kuthiwa izinto ziyafana uye lo baba bengimpupha ngilele ebusuku uthini lekhosazana ithi lethu zathi mayifika phambi kosomnganisi phambi komuntu owazi ejuleni komuntu yayisibika usizo lwayo uthi lethu zahamba oyizela kancane yangamnika lutho isithi lalela mntanami ithi wena abantwana unabo ithi sokufunela kwabethu thina boShembe uthi ngizokuna bazoba babili kuphela kuzoba umfana nentombazana uthi ke lensizwa sikhona ingane zami ngayithola ithi ongiphethe kabuhlungu ngithema ngifika size kwi-conference lana yaziwa amazwe se-Afrika ngase ngibabuza abantu ngoba ithe Saturday i-conference ayikho on ngase ngibaza limaphi ithempeli kaShembe bathi yini le ukhuluma ngayo kusho abantu base-South Africa bathi yini uShembe kanje kodwa uShembe usebuye eSwitzerland uShembe usebuye eKongo imbala unaso isibindi benkosi sesifikile ke phambi kaNkulunkulu sebenzile ubungcwele thina konje simi kanjani sevezile uNkulunkulu bakhe kuphelele ireason sila yilokho we are just here to confirm kuphelele ubungcwele bakho Nkosi sizele lokho nje kodwa thina konje sinjani Jeremiah 17 the full verse 9 no 10 kwathi jwayelekile Hliziyo iyakhohlisa kunakho konke yonakele kakhulu ubani ongayaziyo na mina Jehova ngihlola izinhliziyo ilinga izibilini uba ngiphe ilongo ukuhamba kwakhe njengokuthela kwemisebenzi yakhe amen ngithanda kakhulu verse 10 Lothi mina Jehova ngihlola izinhliziyo ngihlole izibilini nginika lowo ngangokuthela kwemisebenzi yakhe
kodwa ngisho ngiyitshela amakhono weManazaretha bathi mshuma bathi ngithi umuntu onganikela ngene ezulwini alibhadi nje onganikela ngene ezulwini ngoba ezulwini akona kona kolungu la nganoma sikhathini khona kodwa umuntu ongena ezulwini umuntu oyigcina imithetho ngomzuzu nangesikhathi futhi umuntu ongasoli futhi umuntu owamkela kunikwayo oyimisela ukugcina imithetho la ekhaya ongabheki la umthetho uqhamuka khona konke kuyabuza uba umdlule ngelinye ilanga umuntu efika ethi ubaba uthi ubaba angithi kuwukuthi bathi uze watshela wena ngoba unjani kodwa mayifika ethi uthi ubaba menzela inkonzo kusasa aze ngabuza ukuthi uze watshela ngoba unjani dalwa yini onjani esiquestionayo indaba iqala konakala lapho bese sikala simphikisa sithi hayi yabona ke uyabheda lo ngaleso sikhathi sesulwa encwadini yokuphila abantu abaningi bafa besahamba into esele kusele nje i-date of death kuphela usuku lokufa kadafa uyahamba uyadla uselayisha nje esipokini ukudla kadafa ngoba unembeza usekho kadashon sekuyafana kuye ufile usubukile usubuka egqokile ingubo esontweni emthanazweni kodwa inhliziyo kayivumi ngoba indaba isenhliziyweni uma inhliziyo yakho ungamhliziyo yami musuke ungicontrola vumela mina uzoba nenkinga ngoba yinhliziyo ekwenzisa okubi yinhliziyo ethi sonda abantu yinhliziyo ethi ithanda ukugcotshwa yinhliziyo ethi phikisa yonke imithetho ukuthi kwenziwela nini wasuka indoda uNkulunkulu uthengele ilanga akudala ngesonto ekuseni it's go 2012 mangaphosisi unikela umnikelo webhasi yasola indoda yathi ayisokhathala phela le bhasi ayisapheli ayisapheli le bhasi enikelelwayo yasiyenza indaba yayisilala ebusuku Temayilala ebusuku yayisizibona iphuma esontweni seyithatha i-briefcase yawo wavele bawathanda ngama-briefcase yayithatha ayisindi hlula ukwenza ayisuka umphansi laselithi hayi mntanami le nto esinda lapha iminikelo yakho yonke kade wayinikela sekubuyisela yona bavele uyasola thatha iminikelo yakho vele uyasola yonke iminikelo osuwayinikela sesikubuyisela awufile monjalo hayi thatha iminikelo yakho vele uyasola mntanami ungabusakhathaza ngokunikela angazi leso sono usivumaphi uzoyibuyisa kanjani ngoba ukwazi nokuyicalculate ukuthi umthetho wayengakanani singavumi bafowethu ukwaliwa saliwe sisaphila ngelinye ilanga wafika isikhathi engasazi wathiwa kusukela namhlanje sewumshumayeli wala ekhaya ngangumshumayeli esazisweni kanti lesuyikhuluma lodwa vele izinto ezikhuluma la esontweni into eyi-live into ezazenzeka sikhuluma ngane wanithi wasebakhona indoda kushuthi yathi ma ithatha isikalo sanganoma nayinaso isikolo yafaka yayisithi ngeke le nto ibe umshumayeli ngikhona ngeke le nto ibe umshumayeli ngikhona yayisisuka le ndoda yangayenza ethempelini yahamba nje yahamba ingene emathempelini ifike ithi mina ngumshumayeli wasesazisweni bayinika inkonzo ngeyilanga angazafonelwa emaphethelweni kwathiwa awuyabe umshumayeli kanini bangaki lapho esazisweni abasho ngathi ngingedwa kwasethiwa hayi sinosibambane la engani uthi umshumayeli walapho bayazi abashumayeli bakulelizwe ngathi hayi mnikeni wadelelanga basebayixoxa owambofana abalala endleleni yayisithi hayi
umshumayeli mina nangaqhutshwa inyanga ezulu ebusuku ngilele ungibona nje yangigcoma inyanga ezulu ebusuku ngilele ngathi miyekeni lethi mko kodwa ngesikhathi wenza izinto ezixabanisa noShembe ngesikhathi wenza izinto ebhizinisi kaShembe uShembe unciphisa into kuzokuphila kwena ukhatha down utothi date yakho yokufa beyilapha seyisondeziwe ngenxa yokuthi wena uyinkathazo abantu abanikela ngawo abakini abathi uyahlupha lo mfana kufanele simlande bese bekulanda yenza lento zase ifike insuku yayisihambe emhlabeni ngeshwa layo imingcwabo ethempelini yayimthathu kuleyo weekend angiyanga ngongcoba yona ngangcoba kwenye indawo ngase ngithumela kuyona ngathumela kwenye indawo ngangayingcwaba mina kwaqonana kabi nje Tesilwane masiphuma phakathi kwalo muzi kwakuhlala kwazi uJulayi wokuqala sasesiflathela ngithi sasiye emzimoya unyasi lwezulu thema libuya ngoAugust zaseyifika ingane zalento baba dode kuphela uJulayi ubaba wethu uhambile emhlabeni kodwa lokahamba Nkosi masithi siyaphuma egcekeni emini simphuma enhla komuzi ebambelele ngesihlahla ebheke ekhaya sibiza hayibo nangu baba bambona bonke wathi uNkulunkulu wangcwatsha ubani buzo manje wangcwatsha ubani sathi baba sakhumbula wayesethi baba ngibizela umshumayeli bofana wayeselanda ubaba bofana la izansi wayesethi amazi bambana wathi baba ngiyamazi wathi wangcwatsha baba fanele umshumayeli khuzwa ngoba wakhetha nomzinyathi wayesethi baba tshela umshumayeli khuzwayo athathe ibandla ayomenzela inkonzo yakwabheka bizayo ngalelo langa asisho isipedi ukuthi into okungumgodi sesithi isipedi igeta sisho ukuthi into okulima sesithi igeta ngafika ngafuna inkonzo ngathi awuhambi nje esibanibani inkinga yakho onenhliziyo enkulu inhliziyo yakho yayimpintsheka isifuba sakho sesincane ngoba wawufisa into ongayidalelwa namhlanje upikwa oyihlo upikwa inhlabathi upikwa ithuna upikwa izulu uhlalelena ngasho ukuhlala khona uhlaleleni la ngasho uhlala khona ngoba abafundisi bahlenda wena abefundisi abavangeli bahlenda abashuma bahlenda wena abavangeli wena uhleli kufanele labo hamba nabo abasegazini ngoba baba bakumile egazini abatholi nibethukeke ukuthi lo mfana uyasishisa uhlala endaweni esingafanele ukuhlala ngoba inkinga ayibona ulungile wena ungahlala kodwa bazokubulala kusasa bafika ngayishaya lenkonzo ngayishaya ngathi kuzokhuluma mina ngedwa bafika ngathi kuzokhuluma mina ngedwa bakhuluma mina ngedwa vele kwakuyimina umshumayeli umshumayeli uphelele ngoba usuku ugcotshiwe uShembe ungagcotshwanga ulele ebusuku ugcotshwe nje thalali ngoba usuke esazi ivumelwano asakhile ngawe noyihlo mkhulu uma ukhulumela igama abantu baliphike basobe bephikisa uShembe mawuthi abakhokhela abantu namhlanje bathi nganeni uyakwenza ukuthi onkinga ibhodi elibhala ukuthi Durban alikazi lilibhade eThekwini kodwa lona lisiza abantu ukuthi bafike eThekwini baze bafike bengadukanga bathi nje ngisizwa amabhodi bengilongilandele wona umgcotshwa lo belelanga wamdlala ingane ngoba bafana kudlala ibhola emgwaqweni kama umfundisi bahlupheka abafundisi benkonzo isho nje cha mhlale fa ukhololo bona wonke umuntu umfundisi ke lo ubona ngoqweqwe libheke emuva sangixolele mekho yena nawo ukhololo wakhe ngisho mapi wayesemisa imoto abafana bami ngiyalele uphuma ngapha umgwaqo empangeni asehleka lezi ngazuza zingane ezeyisana bathanda umfundisi wathi uyangena ezulwini uhlula indlela yala empangeni zeyisa le
wathi utshela abantu ukuthi wazindela ezulwini uhlula indlela njengala empangeni zayikwazi igahleli ibhola wabona ayikho indaba yami engisho abantu abasezulwini ukuthi ake sikulalele mhlawumbe eselulekwa ngawo ababekwe phambi kwethu singababheki bona noNkulunkulu asivala amehlo mesivula indlebe yobuqedile sizwe kuphela noma singabonanga masizwile nje uJehova njengoba kade eselinda ntongo izolo uvule impumputhe ezimbi lamehlo amakhosikazi amabili yithi inkosikazi hawu nyazi lezulu kanti umhle kangaka ngakhetha ngakuboni bathi mashabalala kwaNkosi wathi Jehova wathi ngakhetha ngakuboni kanti umuhle kangaka eseyivulile impumputhe amehlo ngoba kodwa beyizwa ngendlebe ikuzwa kuyikona ilizwe nezwa sezinto wasezulwini kilo ingamboni kodwa dukathi la sithi siyabona usiza baba angazazi ezizindaba kuyenzeka kube khona umuntu oyafike phambi kwethu ngomhla wokuphela uthi simbuke bese siyamthanda kuyenzeka nje ubuye kuthande ungezeke nje ithi kuyenzeke kufike umuntu simbuke bese siyamthanda uthi bese lo muntu sithi hayi asizubheka ibhuku la lezono zalo somfakazi ngoba uyathandeka masimbuka ithi kodwa inkinga sike simthatha umuntu sithi siyamfaka ezulwini umzimba ungangeni umzimba ubemkhulu kunesilinganiso somnyango ini siyamsiza yampika kodwa ngeneke ezulwini kuyena sibuzana hawu kwenziwe nomntana ngeni ngoba ubeke emncane mambuka kodwa umzimba wakhe umeke wakho nanomnyango uvela unwabele uthi siyebese sithatha ukhiye wenhliziyo yakhe uthi bese sivule enhlizweni yakhe sibheka amakhabethe enhliziyo yakhe amakamelo enhliziyo yakhe uthi sithole sithi siyabheka sithole ikamelo kaShembe ligcwele amavunulo sifike ligcwele inzondo uthi sifike ligcwele ukusheba sifike ligcwele yonke imkhuba ligcwele ukupinga ligcwele inhlebo uthi so inhliziyo yakhe inkulu iyona lengavuma ukungena iyampikisa asafikelwa isikhathi sinjalo so noma sesiyitholile leyo liway leyo ribet sasala usungena nawe bese yanqapha izithi mina Nkosi angifanele ukungena ngizongena kanjani Nkosi wami nangcolile imizi yakithi yonke bengizungeza amakhelwane nje bebehleze bengikhupha vele ngcolile mina Nkosi kodwa kuthiwa vala
nanga iwe la qathana khona ufika ukhona uhamba phambili iwe la phikiswa khona umshumayelo ukhona uhamba phambili phela kuyakhiwa uyadiliza wena uhamba phambili izoncaba inhliziyo kusasa ithi ngoba yona ayikhuluma inhliziyo ithi shambe lo muntu wangifaka kuye kafanele ukuthi ngingela ngenxa yakhe ngifanele ukulahlwa lapha yana khona akwenziwa intando yomuntu kwenziwa intando kaShembe uma siyiphika singaneno sokwazi kanjani ukuyenza kwelizayo kudinga sisifune uma sipha ngaNkulunkulu konke ngisahamba ngakho yini lokhama emohamba fanele uzithi yazi umthetho wami ngathi sengingedwa uyazizwa phela mawusulula ngathi ngedwa manje kungenza ukuthi ngisho nje idlozi lakithi nje into nje sikwaba imphupho angikho mangaba phambi kaNkulunkulu uvela benolaka thetha into ongayazi kanti ubona le nkinga kuwe ngoba wena uhambi awusekho kade wafa kuze kuthiwa ngingeneki namhlanje ngaphakathi kanti ngene wena wasidalela intuthu uNkulunkulu akuselulaka manje ngenxa yakho wena izinto awuzenzi kahle uyakubona amehla sezulwini twala ngeneki namhlanje akululaka kubaba kanti ubaba ulolo wena usukwabona wena kuqala asakwazi nje uNkulunkulu ngoba ubaba uzama ukuhlawula kungcolile apha kunuka iphuka ngenxa yami angiphatheki phezulu kwezinto zonke ngiyalawula mhlawumbe ngisavukela amacakala nala esondweni ngiyafika savula amacala nje ade ngingahamba ngehla ngenyuka angakabusi kwenziwa njani senguphakathwa angibophakathwa ngedwa ukisithaze sakithi leso umuntu nje manje athathazelo sethu sewuphakathwa yena usephambili kuzo zonke izinto sona inkonzo kaShembe asivuma ukukhokeleka asivuma ukuphathwa asivuma ukuphatheka mawusakuvumi usithi silwane konke uqhazi lwakho uphume ithi uthi liyanga mawusakuvuma uhlale ekhaya ulinde ungaboni abantu bakaNkulunkulu ufuna ukulahlwa nabaningi Sawudlula encwadini kaNehemiya 8 kuzoba 13 no14 amavesi Nehemiya Kulwesibili wabuthana abanomzane babantu bonke bakhona abapriest abalevi beza kuEzra umbhali ukuze baqonde amazwi omthetho bafumana kubhaliwe emthethweni uJehova ayekade yale ngawo uMose ukuba abantwana bakwaIsrayeli bahlale emadokodweni ngesikhathi somhlangano wenyanga yesikhombisa amen kwabhaliwe emthethweni ukuthi kuyothi maqala uJulayi bese bonke abangamaNazaretha bonyazi lwezulu bahlale emadokodweni ngenyanga yesikhombisa kwabona ukuhlala edokodweni kune challenge awuvele nje usuke ufufutheke uyohlala edokodweni ngoba ukuhlala edokodweni kunemthetho kaNkulunkulu ona madokodo la ahlala indoda nomfazi lengane zayo sezulwini akahlele edokodweni lo ubuthisile nje kwakhe mhlambe ukuya esikajini noma what we call this other thing uthorishilo kutho masizela sizile kwitho asiyikhiphi into ayingiyikhiphile so siyikhiphe nengane zami cha ora sizofuna uNkulunkulu mase ayikitembe bantwana benkosi ayikitembe Don't uthola ukuthi semenyeziwe izwi seshayila isikhathi abantu basethempelini unayina uclock umthandazo abantu abangumsindo lo abezile umthandazweni abahlele badodwe nabo abezile umthandazweni baphazamisa thina abanye badala ukhethe kumela lapha esangweni ukhalo ukhethe kumuzwanga naphakathi ezulwini
abaye emthanazweni abaye esontweni abaye emgidini abaye esibaweni kanti beyaphi kufanele umhlangano wabo sheshe siwuphotha ukuthi hayi mase sifika hayi engathi usuvalile vele wakho umhlangano baba noma usungagoduka obusewuvalile vele ngoba nje basizalana solalela izwi elosinika ngegaba malithi umgidi wabantu bonke liyalisho wena ngoba vele wena unenkana uzukuwe emgidini imali unayo uphelelisile kodwa ufuna ukuthenga imvunulo kodwa awuludlo lubabayo kwakho ufuna ukuthenga nje imvunulo biza umgidi ungayi sikuyabanda namhlanje biza umgidi ungayi uthi ave lishisa ilanga kazi yofa mzwanele injalo lo mgidi ithi insizwa kaKhanyile esebenza esundumbile emaphoyiseni irathi ngifika kulomnazarethi kunomhlophe engakayigqoki iri ngafika kuyisabatha etempelini sama nonkosikazi wami ithi sahlala laphana sasonda ngathi nathi ngiphamisa amehlo ngibuka kulani ongangaphambili hlana kwami uthi ngabona ubaba ongizalayo uthi wayekade hamba emhlabeni ubaba nangu lawo yesonto engaphupha ngisho ngithi phupha Amaphumuko zasekuseni behlangana bexoxa unkosikazi uyazi baba kabani ngibona uma uthi uma wakho uthi hayi uma lo ozala wena umamezala wami uthi ubehleli lapha egqoke emhlophe emboseni nantsuka unathi ngithi yambeka wangafuna amehlo ethi ahlangana bahamba bengona amaNazaretha uringaphindele ekhaya uhamba unase ngithathe insizwa ngakithi uthi nayo izonikela uthi kwakusebuhleni usathi masifika sanikela saqeda kuyisonto sasesinyuka sobuya imgidi uthi semasibungidi lezi lethi sisaye sambe manje sambe ngathi yini wathi hayi ngibona ubaba egidi kulabo abantu abagida nangu baba mbona lapha uthi ambona ubaba ngisathe ngiyafuna ngimbona uyise selezulweni mntwana asicela ukufunda ukuthi kuhlalwa kanjani ezulwini sinehlanje yokufundisa ukuthi ezulwini kwenzekani sazi kusisenganene khona bona nenkinga babona basebefile bese kuthi ezulwini mthepha khona kufuneka intshepho kodwa awunayo awunayo bakuna baze bashuse ngisho lo wamadeva ngaphezulu ugcine sekuyimbushushu nje ungazi ngathi yini kuthiwa ubuke kumshekabi nje okunje kuthiwa ezulwini mfowenu odepelelisile ekhoyisile abakhoyisile kodwa bashadile bebekipitile Timshembe yasifundisa singanene kona lamagula asezulwini akukuhle bagcotshwa shumayeli bakhokheli makhosazana ukuthi awakhe amagula ayongena seliyashona kanti uhleli nawo ngazibuwenzani ngoba masilalelo babaphethe abadala besileke bathi amagula angena ngamagula okuqala angizoyisho idate wangizoyisho idate bese kuthiwa bese thothi ngamele uNkulunkulu phambili ola magula ilawo okuqala amenyezwa kuqala nje maUNkulunkulu ekade eqeda umdedela bese kuthiwa ngela ngelithize ngela magula lawa ehlanga usuhlangana nomphathi nomswecela ukuthi ngicela ungiphathele kwasala amagula hayi it's too late baba ngoba ingilosi eyawasayina yawabusisa yayilapha esikhathi wanikela namhlanje kwenziwa isubmission sithulete indawo yakho awusanikela amagulu usuyakhokha kodwa mehluko phakathi kokunikela nokukhokha so late wena umnikelo uvalelo manje sekulindwe ingilosi ezowamukela ngelanga lawo ezosho uNkulunkulu umnikazi wawo hayi ngoba ngibona phakathi nomhlangano incane kodwa lo muntu mesuka la alalu akadlu ngekuthi ulitha phambi kwakho u20 ulitha nomnikelo ndodeni u5.20 ngenyanga yamehlula hlula umdumisele mamo uyamehlula yini itimoni lo kaNkulunkulu njalo kuzobona number last
kuyamisa kodwa khona okuqalayo why weza ukufa yasho njani ndoda kibela umfundisi weyona ushumeza abantu ebhasini amadoda ayidlela indaba nje wayengane wabasameze ushumeza amakhosikazi wodwa theme sehla wayesethe amakhosikazini sala inkosini busisa abantu abami wathi emadodeni kuyeza ukufa wayesehle hamba inkosini busisa abantu abami kuyeza ukufa lamagama awala endlini uyobusuwafuna yabonala inkosikazi ephakameni yamphendla uthani kuthiwa masibambane kwenze njani ngoba sakufihla wathi kuthiwa ngiyofuna amagama ayikhuluma ethempelini ngibuzwelani kwathiwa kwake kwathiwa nethempelini kodwa kwaye kwathiwa sekhohliwe bakholishwa abantwana benkosi lokhu yena uNkulunkulu wanika inkonzo umuntu omnyanyayo ngesikhathi yethi inkonzo phatho sibamba ukuthi hey kanti sewuzesulile wena wenza ngamabomu kanishini vele mayithi mina Jehova ngihlola inhliziyo vele kuleli bandla kusefa zonke izinsuku njengoba kunolo muntu wamthanda bekusefa wena awuzangibona bekuyinkonzo yakho empeleni usefwa Nkosi senze sifanele ukubizwa ukuthi samantwana bakho akusilinga ukuthi kuthiwe samaNazaretha kungabi ihlazo kuthiwa iNazaretha naleli uthiwe njani hayi ngozothiwe ngakhuluma awulinjani athi hayi ufuna ukuthi wezwa ngami ufuna ukuthi wezwa ngami kanti kufanele ube isibani phakathi kwabantu ophila nabo incwadi akuphume konke ukubabala nolaka kimi abantu abaphathwe ngommusa abantu abaphathwe ngothando kodwa mabe loluthando ongekho uzosondela kanjani uNkulunkulu kuthina ngokuyasho uthi bayasitshela ukwalana kwabo uthi kuhle kangaka abantwana beNkulunkulu bethandana thina sifuna ukuthandana ngiyacela Nkosi kuyakwenzeka kuvuke inkonzo la ekhaya inkinga noma ungabhala phansi uzokusho ufuna ungakusho akulokothi nje kuvele lokho befanele ukusho kube munye bese bethi abantu bekhuluma nami noma bathi abantu abahloniphi lovela phihlize ngiyakhuluma njena bekhona abantu abadala kanti Nkosi wena othandile ngoba Nkosi kade waqala ukukhuluma kuzona kodwa Nkosi uNkulunkulu amen sezenzekile izinto zonke wena wedwa uThixo la endlini amen ngihlebele ngoJanuwari abantu beseKenani wathi uNkulunkulu bizana abashumayeli basebebizwa kodwa bizana abashumayeli basebeqoqo babuthana babaningi phambi kwaNkulunkulu wayesethambani lapha esangweni loNkulunkulu phambi kwethu yalapha esangweni kunevene ebomvu ezoqhamuka ilayisha umbila omningi icoshe lavele iphinde emuva basebehamba abashumayeli akubanga mzuzu emngaki yaqhamuka iveni ihlihlembili ilayisha umbila kanti umbila ulayisha upoyizeni uzojuqa amaNazaretha kodwa uma ubona ukuthi wasesulini wayesebonile yayisicoshe bena aphinde emuva asahambi sodwa uzosilalela endleleni washa 2 wapimba 4 kanti 7 ngeke ulunge siphambi kwakho Nkosi siphelele inhliziyo zethu kasingabazi uke washo umfowethu ekseni wathi maNkosi uphuma ngakhuluma ngana ngathi mina mawazali bami kodwa bangifundisayo bathi ushembe udonso ushembe mina ngafundiswa lo wathi ushembe nje uyahudula omunye ushembe wase kuyiformality ukuthi kumenyeze ngoba ngifuna ukumenyezela Nkosi yethu simame kade wena
Nkosi sengizokuhlela ngezansi kodwa kumele ngivume isono Ngonyaka kaJanuwari sawusebenza umsebenzi kaNkulunkulu sicabanga ukuthi sisebenze kahle sathi ma sesiya uNkulunkulu wafika uNkulunkulu wathi lethani imali eniphelile kwakuyinkomo zokuvala umhlangano sangqubuzana ngamakhanda nesasinabo baba bakhona umfundisi wabo bekhona nabavangeli ukuthi makunje uzozana uLwesihlanu kumele inkomo yababa ingenile kwakuya ku5 uNkulunkulu amana lemali kanti benidlala entabeni iqedile yini ngivuma isono ngivumela nina esishiswa nani kuleli ziko Zaba mazayela nami ngathi into omunye umngane wami ngimazi ukuthi nomngane wami nginenkinga la kunenkinga nje kanje awusekele bungasitholela inkomo ezu8 osengivuma isona oba wabenza ukulingisa wafika wangivikela phambi kwakho Nkosi wayenziwa ukuthanda wena nami Nkosi ngangena ngayenziwa ukuthanda wena athi mfowethu ngisiza wathi ngizobona yayisihamba lensizwe yayithenga inkomo yakudlala thenga inkomo ezu8 yayikhokhela ngo8 kusuku zatheleka la ekhaya yayisiya uNkulunkulu wafika wathi uNkulunkulu kusho bangithenga inkomo Nkosi yangivikela ingane yakho yathi baba ngizwile nje ukuthi inkomo zokuvala umhlangano zikhona sengifika ukuthi ngiyithenge yangivikela wathi lalela uyangibona mina uma ngiphuma la endlini la ngihlala khona uthi ngaso sonke isikhathi ngiphuma ngaphethe lutho uthi ngiphatha izinto zibentathu uthi ngiphatha isibusiso ngiphatha isiqalekiso ngiphatha imbubhiso uthi kodwa ukona wothi umzuzu engiyengibuyele endlini ngibuyele nalezi zinto engisuke ngiphume nazo uthi ngithi ngiphuma ilo begcuma ethatha okwakhe njengoba bona begcelela egcekeni ngiyithenge ngamali lezi inkomo esithi ndoda ngiyithenge ngo80,000 walalela bese ngene endlini wathi ngifuna ukubuyisela imali yakho ngifuna ithengwe yimina ngiyikhokhele mina khona labantu ngizobatshela kusasa ngivuma isono Nkosi ngivumela izwe lakithi isono ngoba isono siyinkinga uma ungasivumi siyakuvalela funa usihlambuluke bese bekweluleka abanye ukuthi makunje kwenziwa njani ngoba ayikho into embi nje ukucabanga noShembe Shembe nokugcina uzolani nobani ukasho babugcwenza alikhona amadoda engeke ngwabona sha umntanabe uthi kodwa lawo madoda angicabanga wona ayafisa ucabanga noShembe yayikhipha inkosi imali yayibuyisela lensizwe yathi thatha imali yakho zizokhokhelwa yimi lezi kodwa inkinga enkulu yabakhona abafowethu abashumayeli ababesenzela ingoma babeqeda ukuyiqoba impepho ntambama sefela umeyezo abantu yathi ngene tempelini yayisinevumba same time yonakala kodwa etheni wathi ngifuna ukubona oyise omkhulu babo bazobenza njani njengoba bengayizange bakuvala umhlangano Angasaletha sifanele ukuyisela mana Shembe ukuze lezi inkomo yaShembe avala ngazo uJanuwari sibuyele babamkhulu bathi zakhishwa yithi asambe siyovala isikhala sika Shembe asivulayo oresistayo libhalwe kuye lelicala ngoba Nkosi siyenzile imizamo sihlalile siyangova umhlangano eGoli sasiteli silungu isitendo ezolungisa kanjani kodwa bakhona bathi bona ngeke bayikhiphe le mali ngizobacela kathela mina kusha mayise ngishela izono zabantu ngezami zono mina ngezami njengo yishela angifuni ukushela zabantu bathi mali yenze njani le uma bengayikhiphi Nkosi transfer isono sibhale kubo
abamuke kubo bazokhipha imali yasifune namali yabo nje. Ngisho ukuthi sinecala elinjalo muzi wasesilungwini. Ukuthi senze uNkulunkulu umhlangano uzathi owakho angithi wena ufuna July uvale wena sinankomo thi. It means we are saying so. Hayi. Isho bantwana benkosi. Fama uNkulunkulu uthi ngizivuma ngizibeka kuwe. Usho ngeqiniso thethelelwe izolo. Mawuvuma isono abikho sifihla ngemuva kulesisuku abanomama. Ngoba sizokudla kusasa sibula isono siyamudla umliniso. Bese sikedile esekedile ngaso kugiya sona phezukwakhe. Bona umlefa nje bephikwe enhlabathi baphikwe umkhathi isono. Hayi sidle msamo. Isono. Ungaboni kahle bona. Ngikhiphe nemali eshoyo, eyani nemali mina anginayo. Asisonke sifuna kuwena. Funa babandleni, betha amabandla. Kashembe futhi ayakho. Hamba wedwa. Kunomkhomo omubi. uNkulunkulu ekwenza izinto afuna ukubona izinto engabona. uNkulunkulu ephumelela ekhaya mningi umsebenzi asengithumela thumela umyalezo bekwafi ibhasi yenkosi bathi baba tshela abashumayeli ukuthi ibhasi lami lifile sathuna kwasathunywa nomshumayeli Hlekwane sihambe sifuna imali yokulungisa ibhasi kababa kodwa ufika bona ubona ukuthi kushuthi uzofuna imali wena yakho balethi akakaze bandle nathi ebandla nomshumayeli la uthi ukuphela vele ukuthi abantu abanayo imali izalwazi empesheni izwalelwa wena impesheni njengokuthi izalwazi empesheni ziyolelwa uwe sayini ngoba kwa lempesheni zinosha Ngisho bantwana benkosi ake sipele phambi kaNkulunkulu awungathi ngishubuke nabantu angishubuke ngedwa angishubuke ngedwa Amen. Yangibona kubuya bakakhula abantu baphume. Manje ucela ukuthi awu bengingazi kanalo nje uthi afika awu uthi ucela lockdown kanalo nje abantu beyakenze njani leyo kusukela nini ukuhlubuka lokho Nkosi ngithethele leJehova mhlawumbe sengikhulume kweqa ungeze ukuthi inkonzo yakho ubungayifikisa ngitho sifike la kodwa Nkosi akukona kodwa okwamanga ukukhuluma uma umuntu esiphambu eparadise phambi kwakho sokhuluma iqiniso lonke iqiniso lodwa shamo ngcwele yabonga baba uyisele isihlalo sobukhosi Nkosi yamakhosi Siyabonga amazwi amnandi sofika umshumayeli inkosi izimbusisa Sizobala inkonzo yisabatha lasemini ngesihlabelelo sesithathu 3 Cela umshumayeli imali yakho lapha ekhaya asole isihlabelelo inkosi imbusisa Nkosi busupha abangcwele Kosi ngubusisi
Asibonge. Amen. Sibheke enkosini. uNkulunkulu okhokho bethu. uNkulunkulu wamakhosi nesizwe sonke. Shemba ongcwele. Tisheli wezulu. Baba siyaphambi kwakho sizovuma singaboni. Siyona insuku zonke. Sicela baba usigeze ngensipho emngcwele yasezulwini. Usisheshele wonke amacala esinawo. Usenze sifanele ukuba ngabakho. Bese sifundisa ukukholwa. Noma kunzima hlala nathi shembe ngekhathi zonke. Usiphe uthando lokuthandana sisodwa. Bese uhlisela phezulu kwethu umoya wokuzwana. Usenze sibe munye njengebumbo lasimende. Kuthi noma kufika iphepho singaphiphuki. Bese usipha amandla ukunqoba uSathane. Usichithele nezitha zomNazaretha. Ukukhulise ukugcwala umhlaba. Usiphe inhlahla sehlisele nezibusiso. Bese uphilisa bonke abagulayo. Usiqede nokuphofu emzini yamaNazaretha. Usenze singadingi singeswiki. Konke sicela ngegama loprofeti uShembe manje zibade amen.
Yesu emazweni akini uyewabhala umabhalane kulezantaba zasendwedwe ubhale inkulungwane wavela igidi wela siwele emzini athi siyehleni emzini okhanyayo eyimamba ilukile ukhanya iduhlo ligami langeni icala kanti lokusomsewu walidida umadida uphambanisela ummeli wamaphewula ekanti lokusomsewu wabaleka ummeli nazi imathi zehla zenyuka zizwa amahokhenedi ummeli wabhale ephepheni outhi ngolokosazane umetrongweni kade bekuvalela antu engabophinkanye zezulu umhlaba ubangaka uyindi dane uyabadida basemhlabeni abakwazi ubona wasezulwini mayifike vele ezulwini uze ubathethelele baba andasembethi izulu omhlaba uwewedwa owehle emazwini wazoba umuntu ebantwini lwadaladalela ukhozi lwamaphikophiko lwasentabaswe ingqulu eshamaphiko fevomzwengweli intabinhlangakazi abezikude zomasithela kuba kayisitheli alibhala intabinhlangakazi sibongeka umkhulu ubhombela isitimela samabondo sibongumoya ingcwekamezwe ngomhlaba ushile emhlabeni wabantu umlilo ubaswe inkosi inyanga yezulu yasesiyahamba thina abashembe ukuthi ibhatshelishe ekhaya ezulwini kuyokuthi okhethwe ekhaya ezulwini okhethwe unkulunkulu nedlozi umane okuduma kwezulu ohamba lothulo lwenkosazane uyowehla phezu kwekhanda lakhe uyewenza umlandela ongabhombela isitimela samabondo welanga lokhanyela ngama-afrika onyazi lwezulu kubuza abanganeyona abangaphesheya kwelizayo bathi kanti ungakanani unyazi embusweni wezulu lwabe sakhabe kwenyazi emhlabeni wezulu ingcwele yadla umunye ebuhleni bezulu abantu bathi ngwele yabuza ijaji enkantolo edebheni high court lathi George wawukhona ebuhleni bamanazaretha ngomzwana inkosi ungobo emezweni number 1 ebandleni lamanazaretha uthi George lekosekatolo ngangikhona ijaji lezenjani abantu uthi George wathi amen amen uthi George wena ijaji wena wenzenjani uthi George mina ngadideka ijaji George wawukhona ebuhleni bamanazaretha ummeli ubuthelezi emezela kunumber 2 ebandleni lamanazaretha uthi George lekosekatolo ngangikhona ijaji lezenjani abantu uthi George bathula abantu bathula abantu isizwe sokumo Ngicela ningiphelezele kusasa ngimthandeni kwamaphumulo. Iphathi imvunulo. Uyangena umdedele wa July olesithathu emini ngo1 Nkosi ngusisi.